Пытым тенжерейн валитсен куне шевхарса келетина кашны шулах раштаву ихен вишмешінче палатывашы. Шавна халласа Чувашенре спорт фестивалі эртрявал чирлесен шивечитовесене ытларах темлі хуйырма полышать. Елана кене фестиваль Олимп резервен вишемеш кулинче иртре. Кунда суза шинзем валли спорт патуслашма пурмайда бур. Бунда хырмыш фут инвалидсем кушинже соревнования миртеретпер. Соревнования пиллик терлі төслі спортпа юктеретпер. И икшер алы жин даран жақында баян футшынайды. Шамал атлетика манежинче чубас енебе омыртрыш. Онда күмебе жүрегензем де худшынма булдар жеш. Садереші тениславы лягансем кушинче де херюду бұжу бұлчы. Дартса, шашкыба шахмата комылагансем де ешлан бұғынна. Республика инвалидсен пірлешіві тірлі войы хадерезембе девештерне. Візембе мастер-классинче балаштар жеш. Фестивале худшына ганзене ойрамақ джакылы, шаффлборд, тада новус келешреш. Кызык уяв, спорда уяв дезе калама булать. Кунда берен спорда юрада ганзем худшынашы. Профессионал спортсмен земар, спорда юрада ганзем. Шамбада паянхи кун спорт комплексинже любой жинада адаланма майбур, район зенжиде, хула спорт комплексинжеде. Шамбада Шагымбек спорда юрадаган зене худшынма пулыжаган фестиваль ол берем. Пурде омырдузем келешнене балыртрыш. Фестиваль бір-бірінбе палашма, чирчерсем шинжем вағытлыға манма майбарат теші сусырсем. Чипулдарулысене медальзембе хизеп хүчесем парсахав халандар жеш. Чуваш еңгаларым вали Оксана Баскакова, Зинаида Паршагина, Виктор Степанов.